clear tu te sipai ule tun trum video chuanin electric bike chuak thar changkang tak mai ultraviolet X47 clear ho na review kan han nei le anga hemi hi alan dan chi hrang hrang han en tai la hei side glass a seat om dan te ania hemi state an review na state hi Bengaluru ania hi USD fork te neya apian shim battery capacity te langa hei tain zia dan hi orange ania ground clearance hi 200 mm anei boka apian po hi anal khop maya aping hi soita ang khan ultraviolet X47 ti nia USD fork te tayar te po hei TFT display changkang tak mai anei boka traction control pathum a switch thei bok ania nal khop mai tayar po hagar te chain te swing arm te nal khop mai a khopui chung le khopon vela tlan nan po a bike tha tura design le siam thar ania hei chuak thar tur ania hei windshield po glass po nal khop mai a tin hei hnung lama tlan kan bula tlan an awmin ti hian warning a rawn pe thei a hei side glass hi sen anga hemi rawn sen anga khanin hei light a penga insut pal laka te khanin khami safety kha awma tin hei dash cam a nei veka hnung lama neia a dash cam a neia hmalam panga dash cam a nei boka chu hei han en le taila hetah hianin hemi a dash cam ah hian taina lang vek ta changkang khop mai a display po kha a bike chanchin le a pian hmang chu ani ta a hei hi a seat honin a seat hnuai hei charger ani mai ta hei hianin awlsam takin an charge mai thei a charge dan hi chi hrang hrang a awm bawk a boost charger hman phei chuanin a charge chak em em a fast charge kan tih ang te kha a nei veka hei side glass te a bike body le styling looks le design ania hei boost charger le onboard charger hman phei chuan darkar khat emaw minute som nia 2 hour vel ania hei a price a man vel te kan han tar lang anga ti hianin en mai taila on road ti mai la ex showroom price hi 2.49 ania hei chu ex showroom price kha ania on road price aizola te chuan a dang lam tur angai